Watu walianza na walikuwa na mwisho. Kandi abantu baratangiye bagira iherezo. Tuliona watu walitawala na walikuwa na mwisho. Babonye abantu bategeka bagira aho barangirira. Lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie kitu moja. Ariko igitondo cy'uyu munsi ndashaka kubwira ikintu kimwe. Siku zenye tulikuwa ndani, iminsi twari turimo, ama siku za maombi zenye tuko ndani, cyangwa igihe cy'amasengesho turimo, tuko kuteme ya kusema wapi ulipotezea yako. turi ku mutwe w'ijambo uvuga ngo nihe watakarije. Ndugu, shida haiko kupoteza. Ikibazo si ugutakaza. Shida unaweza lumizwa kwa sababu ulipoteza. Ushobora kubabara ngo kuko watakaje. Lakini solution inaweza patikana na mkupoteza yako. Ariko igisubizo cyagaragara no muri uko gutakaza kwawe. Na mimi nataka niambie mtu mmoja. Ndashaka kubwira umuntu umwe. Iko vitu vinaweza kupata jibu kwa Mungu na kuko vitu vinaweza pata jibu kwa wanadamu. Hari ibintu byabonera igisubizo ku Mana, hari n'ibindi abana b'abantu basubiza. Kuko fasi tunaanzia na kuko fasi tunaweza ishia. Tugira ahantu dutangirira tukagira naho twarangirira. Nataka nisungumuze na mtu katika asubuhi ya leo. Nashaka kuganira n'umuntu igitondo cy'uyu munsi. Kile ulichokipoteza jibu iko kwa Mungu. Icyo watakaje igisubizo kiri ku Mana. Kama unaweza kuwa ulitafuta, nataka nikwambie unakosa, nataka nikwambie jibu iko kwa Mungu. Niba warigize ikintu ushaka narigize mubwire ngo igisubizo kiri ku Mana. Na suteme ama kipande ya kichwa ya neno yenye niko nayo. Igice cy'uwo mutwe afite. Tunaenda soma ndani ya Samueli ya kwanza. Tugiye gusoma igitabo cya Samueli wa mbere. Sura yake ya 9. Igice ni cya unaanza mstari ya 3. Turahera ku murongo wa 3. Unaruka tena pale kushapitre 10. Aho turasoma turongera dusemuke ku gice cya 10. Na unaenda ku mstari ya 2. Ujya ku murongo wa 2. Msomaji tunasimama tunaheshimu neno la Mungu. Bese tuhagurutse twubashije ijambo. Alafu ule msomaji wetu dada akamate atusaidie asome ile fasi. Na foto mikrofoni dusomere. Samueli ya kwanza 9. Samueli wa mbere bice 9. Naanza mstari ya 3 pa. Turahera ku murongo wa 3. Usikie kitu gani? Kumbe kimanisha. Neno la Mungu nataka kuzungumza tu yako. Kumbe ijambo ry'Imana rishaka kutubwira. Mutwe w'ijambo ravuga ngo Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Hariho umugabo na 3. Anzia 3. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira. Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati ubu jyana umugaragu wacu umwe mujye gushaka indogobe. Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu no mu gihugu cy'Isharisha ntibazibona, maze banyura mu gihugu cy'Ishalimu barazibura. Baende sasa ku 10 mstari ya 2. Igice cya 10 umurongo wa 2 handitse ngo nuko ubu numara gutandukana nanjye baza gusanga abagabo babiri ku gituro cya Rasheli mu rugabano rwa Benjamini Iserusa. Barakubwira bati indogobe wari ugiye gushaka zarabonetse, kandi noneho so ntagihagaritse umutima w'indogobe ahubwo ahagaritse uwawe. Hariho aravuga ati noneho iby'umwana wanjye ndabikigane, maze nutirimuka aho uragera ku giti cy'umwera w'itabora, urahurirayo n'abagabo 3 bazamuka bashengerera Imana i Beteli, umwe ahetse abana b'ihene 3, undi yikoreye amaro 3 y'imitsima, undi yikoreye imvumba ya vino. Barakuramutsa baguha amarobe 2 uyakire. Amen. Mungu awabariki. Chukua nafasi tuikale. Kile ambacho ulipoteza icyo watakaje asubuhi ya leo igitondo kilichopatikana cyabonetse. Kamata mkono ya mwenzako, mwambie kile kenye ulikuwa umepoteza asubuhi ya leo imepatikana. Nataka niambie mtu, kama kuna ndoa ilipotea, ninatangazia mtu ile ndoa inaenda patikana. Kama kuna pesa ilipotea, nakutangazia nikisimama Mungu wa hii madhabahu, nikisimama kwa mafuta yanapenda asifiwe, nakutangazia kenye ulikuwa naona kinapotea, Mungu anafanya ionekane.
undebe nikwambie njia gani ile kipungo. mbwire inzira icyo kintu kibonetse. Biblia inasema Biblia inavuze kulikuwa mtumishi mmoja hari umukozi umwe na alikuwa jina yake ni Kishi. yitwaga Kishi. Alikuwa na mtoto wake Sauli. Umwana we yari Sauli. Siku moja umunsi umwe punda wake wakapotea. indogobe ze ziratakara. Nataka niambie mtu mmoja, Ndashaka kubwira umuntu umwe punda maana yake inasema nini? indogobe isobanura iki? Punda inafasiria indogobe isobanura kwenda mbio kwa vitu. kwihuta kw'ibintu. Ni kusema kama business niba business inaweza kwenda mbio, ishobora kugenda yihuta, kama utajiri niba ubukungu inaweza kwenda mbio. kwihuta, Yote ni kusema vinaweza kuwa rahisi. ko byagenda biba Maana ya punda kuko iyo ndogobe ilikuwa nabeba vitu, yari ihetse ilikuwa nasaidia huyu inafasha baba, uyu mugabo. ilikuwa kitu ya cyari maana ikintu kwa cy'ingenzi maisha ya huyu baba. ubuzima bw'uyu mugabo. Lakini ikafika wakati moja igihe kimwe punda ya huyu baba indogobe ikapotea. y'uyu mugabo irazimira. Kenya kingemsaidia cyari ni kumufasha kusema apate ile punda. kugira ngo abone Kenya kingemfariji cyari ni kumunezeza kusema punda zake zionekane. indogobe zigaza. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nataka niambie Ndashaka mtu, kubwira umuntu maisha yako ya kiroho inaweza kuwa ilipotea. Maisha yako ya baraka inaweza kuwa ilipotea. Kuko watu tuko nao walipoteza vitu mbalimbali. Ulipoteza connaissance, ulipoteza uhusiano, ulipoteza baraka. Nataka nikwambie usiogope. Haleluya. Amen. Biblia inasema Biblia inavuze ngo wakatafuta fasi yote. bashakira ahantu hose. Haleluya. Amen. Wakatafuta mjini, bashakira mu mujyi hawakupata punda. babona izo ndogobe. Wakazunguka, Arazenguruka hawakupata punda. babona izo ndogobe. Lakini ariko kuko mtu mmoja mwenye aliua wamenye mwenye punda zilikuwa. izo ndogobe Sasa zazimye. probleme, Ikibazo shida ilikuwa nini? ikibazo cyari Aba iki? watu aba bantu wajue, bamenye wapate mtu bashaka mwenye anajua wamenya mwenye punda aho zilikuwa. izo ndogobe ziri. Haleluya. Amen. Nataka Wakristo mnisikie kwa kiroho, ndashaka abakristo munyumve mu mwuka, mnisikie kwa mwili. unyumve uri mu muntu. Inawezekana birashoboka vitu vyenye ulipoteza, watakaje hakuna mwanadamu nta mwana mwenye w'umuntu anajua kwenye viko. uza ahantu Kuko mtu mmoja ariko hari umuntu simba wa kabila wa Yuda anajua kwenye vitu yako iko, anajua kwenye ndoa yako iko, anajua kwenye kazi yako iko, anajua kwenye watoto yako. Haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Sauli akatafuta. Kuko watu walitafuta vitu vyao vyenyewe vilipotea. Kuko watu walitafuta pesa. Nataka niambie mtu, kuko mtu anatumikisha experience yenye iko nayo, anatumikisha akili yenye iko nayo, lakini hakupata kitu. Anasoma, anatumika, hakuna kipelele yake. Haleluya. Shida ni moja. ikibazo ni kimwe. Nani ataniambia? ninde wambwira? Nani atanijulisha ninde wamenyesha kwenye vyangu aho vilipotea? ibyanjye byazimye? Nani ataniadrese ninde wandangije kwenye bahati yangu ilipotea? Nani ataniadrese kwenye pesa zangu zilikosea? Nataka niambie mtu, ndashaka kubwira kuko umuntu kwenye hari ahantu unaomba ufike ugomba kugera upate adrese ya vyako kwenye vitapatikana. Haiko fasi ingine, ile fasi ndio nataka kuikwambia. Vitu yote ibintu byose haipatikane kwa sababu mtu alisoma. umuntu yize Vitu yote haipatikane kuko mfamilia ya presida. Vitu yote haipatikane kuko watu wanakujua. Na vitu vingine inaomba kukonsiste mwenye iko tu ya vitu yote. uri hejuru ya byose. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema Biblia inavuga ngo alikuwa wa kabila ya Benjamin, yari mu muryango alikuwa amejulikana, yarazwi lakini ile kujulikana yake kumenyekana haikumwadrese kwenye Biblia. ibyamurangira aho izo ndogobe ziri. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Kuko watu humu hari abantu bo walishakata tamaa. bataye Kuko ibyiringiro. watu humu hari
Kuko watu walisaka malizika. Lakini hata nikwambie ile machozi yenye uko na lila usiogope. Usilie. Amen. Amen, amen. Biblia inasema apre Sauli kutafuta, nyuma ya Sauli apre Sauli kuzunguka, nyuma ya Sauli apre Sauli kupita fasi, nyuma ya Sauli kupita hakupata kitu, hakupata jibu, hakuona kitu. Mungu akatwambia inabidi ukuwe mtu mwenye Mungu ameweka ili akusaidie. Inabidi ukuwe mtu mwenye Mungu ameweka ili akuelekeze. Wewe ndio uko unanisikia. Sikia nikwambie, kuna mtu Mungu aliyeweka. Kuna mtu Mungu aliyeweka kwa ajili ya timu yako. Kuna mtu Mungu aliyeweka kwa ajili ya kutimiliwa yako. Kuna mtu Mungu aliyeweka. Tumisikie mzuri. Masabao yote haiwezi bariki maisha yako. Haleluya. Probleme. Watumishi msinitupie malipo. Watumishi yote haiko tu solution ya probleme yenye uko nayo leo. Amen. Shida nyingine yenye nimegundua pale. Sauli hakukuwa yeye peke. Alijua kutembea na mtu mwenye kwa maana kwa maisha yake hakutembea na mtu wakumtekuraje. Kwa mingi hapa ulikutana na vikwazo, ulikutana na mablokaje, ulikutana na kulia, ulikutana na vilio kwa sababu sababu ulienda tafuta vyengu, ulitembea na watu na kuwafunza moyo. Wakati unatembea na mtu wa kulia, sema na wewe utakuwa na kilio. Kitembea na mtu wa kukata, na wewe utakatika. Sauli alishatoka, alishatumikisha experience yenye iko nayo, alishatembea ndani ya miji. Ina watu hapa tulitembea sana, ina watu hapa tulizunguka sana, lakini acha niwaambie mtu jambo kinaenda patikana. Biblia inasema wakati Sauli alishachoka, akamwambia mtumishi wake, akamwambia mtumishi, yenye baba alitutumia tunaenda kutia, kwa sababu hivi baba anaanza kuhangaika. Acha niwaambie, kuna watu wanachunga wakati ulienda, anachunga urudie na njaa, anachunga urudie na mateso, anachunga urudie na ile magonjwa, anachunga urudie na ile matasa, anachunga urudie na ile machozi. Haleluya. Lakini mpango ya wanadamu haiko tu mpango ya Mungu. Kuna ya Mungu iko plan mbele juu ya maisha yetu. Haleluya. Biblia inasema nini ndani ya Yeremia? Inasema ninayajua ninayopanga kwa ajili ya kuwafanikisha si mabaya. Haleluya. Si mabaya, si kulia sana, si kuteseka pana, si kupata haya pana, si kuaibika pana. Ninajua mema ninayopanga juu yenu. Haleluya. Watu wenye waliona Sauli anatoka, abantu babonye Sauli agenda, sasa walikuwa wanangoja waone returu ya Sauli, babone kugaruka kwa Sauli. Kuko watu wanajua kisu na mukaka, wanajua kisu na faraka, wanajua kisu na ndamu kanisa, wanajua kisu uko mtumishi, kuko vyenyewe wanachunga kwa maisha yako, lakini vyenyewe wanachunga haiko shote yenye Mungu yuko na. Sauli akamwambia mtumishi wake, Sauli amukozi we, sasa nilikuwa nasoma pale, igenda ndi kusoma mu bantu, nikasikia huzuni, numva umubabaro, nikasikia huzuni, numva umubabaro. Unajua
lakini shows grave kitu ya aibu. Sauli anaanza kurudia sasa na hana kitu yenye atarudia nayo. Nataka nikwambie njia yenyewe iko na kuchungia hapo, haiko zote utarudia hapo. Njia yenyewe iko na kupotea hapo, haiko zote utatokea. Sauli alienda akurudia Sauli. Haleluya, amen. Niko saku kwa watu wenye hari abantu batari kunyumva. Biblia inasema Biblia inavuga ngo mtumishi wake akamwambia abakozi mama tuikale kwanza, tuikale hii maneno tuiongee mzuri, ibintu tubiganiraho neza tulienda inayeshue wanadamu. Hata nikwambie yawezekana uko kwenye ulishindwa, kijamaa ulishindwa, kimasomo ulishindwa, kiexperience ulishindwa, na marafiki na mkalitie, lakini kuko kwenye hakuna kushindwa, kuko kwenye hakuna kushindwa. Amen. Vile sisi tumeshindwa, haleluya, vile sisi hatuwezi, vile sisi hatuwezi, mwalimu mwingine hakuna mtu wa Mungu, haleluya, mwalimu mwingine hakuna nabii wa Mungu, haleluya. Usirudie bure. Tuliuliza watu hawana jibu. Kuko kwenye ulienda haukupata jibu. Uliuliza shangazi haukupata jibu. Uliuliza mjomba haukupata jibu. Kwenye kuna baki harahasika. Amen. Haleluya. Pale ndio kwenye kuna nipa nguvu sasa. Aho niho hankomeza. Pale ndio kwenye kuna nifariji. Aho niho hanezeza. Akule kufanya yote. Nyuma yo gukora byose. Zunguruka miji yote. Yo kuzenguruka ibintu byose. Yicara hasi. Sema hata tuzunguruke. Arashobora tukamira. Nuko bimeze gutya. Ndani ya hii ese muri uyu murwa hakuna mtumishi, nta mukozi, hakuna nabii, nta muhanuzi w'Imana. Ninasema walikuwa wanawaita waonaji. Babitwaga wakati icyo hata niambie mtu mmoja, ule mtumishi akamwambia umukozi arakubwira, kuna mtu mmoja jina yake wanamuitaka Mama Sandrine. Ukifika kwake wewe ulishindikana, Mungu iko na solution. Ukifika kwa Elohim wewe ulishindikana, utapata jibu. Haleluya, amen. Kia sasa jibu ya pili. Umvijisizo cha kabiri. Sauli akaambia mtumishi wake. Sauli ambia umukozi we. Nimejifunza na mimi najua. Ndi sana ya tuongoze maisha yako. Sauli alikuwa anasoma pale. Biblia inaniambia Wahebrayo aseme msiwahuzunikishe kwa sababu wao wanakesha kwa ajili yenu. Bakabasengera. Ubanza mutamwumvise. Biblia inasema msiwahuzunikishe kwa sababu wao wanakesha kwa ajili yenu. Kuganyu. Amen. Amen. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo mtumishi akamwambia, umukozi aramubwira, vitu hapa, viti ibintu hano, twende tugende. Basi ya mwisho ni kwake, hanyuma niwe atubwire. Biblia inasema, Biblia inavuga wakati walifika mbele ya Samuel, bageze imbere ya Samuel. Haleluya, amen. Kenya kilishindikana, icyananiranywe wa wagonjwa barwana wa Yesu akiwezi shindikana, anabeba Yesu mzima, anabeba Mungu mzima. Ukiamini huyo Mungu, kitu Mungu anapanda maisha yako, ubuzima bwawe. Amen. Sawa, nifika bahageze. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo nasikawie na siende mbali. hatiza naje. Biblia inasema, Samuel akamwambia, Samuel aramwambia, usihuzunike tena juu ya punda za baba yako, kwa sababu punda za baba yako zimeshaonekana. Ninataka niulize watumishi, eske Samuel alikuwa na punda kumkono? Samuel alikuwa solution ya punda kuonekana kugira ngo zigaragare. Amen. Amen. Samuel hakuwa na punda nabwo yarafite izo ndogobe, aliua adresi, ariko yamenye icyerekezo cy'indogobe zazo. Kwa mwenyewe hari umuntu hata kupatia
ndio abana batoka kupatia niko na address alikuwa afikiche amen amen please amen na societe kuangalia ya kuheleza mekazi atasema iko kuisha kitu atakwambia chini ya kufikisha kujeza ahidi sio cha chini amen yatapia kwa Yesu na mikono ya Yesu probleme tuko nayo kibazo dufite batumishi abakozi na watakasi na Wakristo tunaona vya mwili ijapokuwa ya kiroho ndio inaleta vya mwili. Amen. Akamwambia aramubwira tayari Mungu alinizungumzia ibyo Imana yanganirije. Haleluya. Amen. Mtu iko na pia tafuta funga Mwana mshaka indogo na Mungu iko na mtafuta ariko Imana nari kumushaka. Kuko watu biko hapa abantu bari hano kama hawangepoteza iyo atunge baonaka iyo batajirika walipoteza ariko kuke mafuta ya Mungu kugira ngo amavuta sio ya Mungu amavuta y'Imana na kenye walikuwa nacho hata kipatikane natangazia mtu kile kenye ulipoteza unaweza kipata kwa jina la Yesu. Amen. Biblia inasema Samuel akamwambia Samuel achana na mambo ya kunde lakini wewe ulijua kwamba wewe ndio mfalme wa Israeli. Haleluya. Wakati tunakuja na tumepoteza tumaini na tumepoteza maisha tukifika hapa tunakuwa tukawa abaragwa tukawa mkima. Haleluya. Tukawa wami netani mikoma ngoma. Haleluya. Tunakuwa wafalme na waprince. Inapokuwa kule nje hatukuwa kitu. Probleme yenye uko nayo, shida yenye uko nayo, usihangaike. Mungu anaenda fanya na Mungu anaenda tenda. Afredi kurudishia ulikosaka utakuwa mtoto ya mfalme. Haleluya. Ukisoma ndani ya Ufunuo Yusome mutahishu sura 5 mstari ya kwanza bice bitanu murongo wa mbere Biblia inasema Biblia inavuga ngo mbinguni n'ijuru hakuna mwenye aliweza kufungua ile kitabu. nta wigeze Duniani no mwisi hakuna mwenye aliweza kufungua ile kitabu. icyo gitabo Kisha sasa hanyuma mzee mmoja akasimama umusaza umwe akasema msilie. haravuga ngo mwirira Msilie. mwirira Mmoja harumwe ambao wameweza bashoboye kufungua ile kitabu icyo gitabo kufunza ile mihuri na kufunza ile mihuri wo kutsenya na kufunza no kumena bila bimenyetso na kufunza ile mihuri no kumenya ibyo bimenyetso. niko naambia mtu Nikubwira umuntu na laana zinaenda kuvunjika, kuna mikosi inaenda kutoka, kuna ukasa inaenda kutoka, kuna shida inaenda kutoka. Amini tu, ninaamini kwamba uko kwa Samuel. Haleluya. Uko kwa muonaji, atakwambia habari za vile yenye ulipoteza na utavipata na tena utalite uzima wa milele. Tunapia Yesu makofi. Biblia inasema hawakufika mikono bure. Muonaji hapana. Sadaka zinaweza toa. Zinaweza kukuadiresa. Kwenye vitu yako vilienda. Sadaka zinaweza toa. Zinaweza fungua. Yenye vilifungwa. Semeni amena. Sasa sikiliza jambo ya ajabu sasa. Niko naenda kumaliza. Sauli alitoka. Kama Mbenjamini. Kabila ya Benjamini. Hakuna mtu angekuwa mfalme. Sababu ni kabila la mwisho. Kulikuwa Barubeni. Kulikuwa Naftali. Kulikuwa Simeoni. Kulikuwa Yuda. Lakini wale wote Mungu hakuwaona. Kwa sababu gani? Unapokaribia muonaji, unashuka mbele ya Mungu wake. Kuna kitu Mungu atafanya kwa maisha yako. Haleluya. Amen.
hautalia tena. ntabwo uzongera kurira. Kuambia waliwatenga. Lakini walipofika kwa Mungu, Mungu akaanza kufanya kazi. Wakaitwa wanaume. Hawakukuwa wanaume. Wakaitwa wanaume. Hawakukuwa wanamke. Lakini wakaitwa wanamke. Hawakukuwa na kazi. Haleluya. Jamaa ya Benjamin, umuryango w'Abenyamini biko banangoja mwenye ataleta punda. bategereje uzana indobo. Lakini wanaenda ona mtu. ariko bagiye kubona Anatokea na punda. Tena anatokea na taji ya ufalme. Haleluya. Niko naambia mtu Kenya watu hawakuwa wanawaza kitafanyika kwa jamaa yako. Kitafanyika kwa maisha yako. Hawakuwa wanawazia Mungu ndio Kenya anafanya. amen. Haleluya. Amen. Kenya watu hawajui. Icyaba batazi. Usiku njoo niambia watu. Ishara nibwo nabwiye abantu. Mungu sali tokea Abraham. Abraham mama alikuwa na pesa ya mtoto. Abraham yarakeneye. Mimi nilisoma Biblia. Mungu akumwambia atakupa mtoto. Hakuna nafasi Biblia inaandika hivi. Mlisikia? Mungu alikuwa anamwambia achana na vya watoto. Utakuwa baba. Sauli macho yake ilikuwa kupunda. Macho ya Mungu ilikuwa na depase maneno ya Mungu. Haleluya. Waliwaza tatokea na punda au atakosa. Lakini Sauli kuja. Akakuja iko juu ya wengine. Niko nataka niambie watu. Unapokaribia hii madhabahu hautarudia vile ulivyoingia. Kwa sababu Mungu iko pale. Haleluya. Amen. Ninauliza sasa. Wenye walikuwa wanacheka Sauli. Ile wakati anarudia sasa. Amen. Amen. Watasema nini sasa? Badilisha maneno. Haleluya. Amen. Na mwenye alikuwa anamtumikisha, na mwenye alikuwa anamsarau, na mwenye alikuwa anamcheka. Haleluya. Kwa maisha yetu binadamu, ubuzima bwacu abana b'abantu, mtu mwenye anatumiwaka, umuntu udutumira banamuonaka mu hali ya chini. bazamubona nk'umuntu uri hasi. Haiko vile boyi wako umugaragu wawe kama unatumaka, mtumishi wako kama unatumaka. Tadile kesi ya Sauli naye ariko baliona yenjo babanye Sauli anaweza tuma ariwe bashobora aende tafutana na punda. Sasa Mungu naye alikuwa anamtafuta kwa ile njia. Hata problema yenye uko ndani, Mungu akutafute nani, na Mungu anapokupata akuambia yako. Haleluya. Hata moto inaenda. Kamaliza tu message. Biblia inasema Sauli akarudia. Sababu baba yake alikuwa anazungumza. Biblia inasema baba yake hakuamini. Alituma mtumishi. Na mwenye anarudia sasa ni mfalme sasa. Ndio mtu wa kwanza mwenye mfalme katika Israeli. Muri Israeli ni wa Mungu wambi watangije ubwami muri Israeli. Haleluya. Biblia inaniambia isiyowezekana kwa binadamu kwa Mungu inawezekana. Hawajua kama viko na mfalme, hawajua kama viko na princess, hawajua kama viko na mfalme, lakini siku moja watatambua. Akondisio ke nyenyekea chini ya Samueli. Tulia chini ya uongozi wa Samueli. Yule Samueli yako Mungu aliweka mbele zako. Ukimsikiliza ninajua punda aliyepotea